Kublai shibon ye pi paralok yue pa yue. Ngap diang subha ye pi shane ka channel ke jonga. Kane pat ka de sakawe pat kanotis. Kanotis Yakob kwai do kha hi. Kabala penya da ite iba kumta pat ka jaka ka de ban ka longsha te ka tuber tak nyang. Shaka East Janche Hill District. Kaban long ha te ka tarik haka jo ka tarik kaban long senang stony kata kadai kalong haka arpun riu tarik bena bepra sunam arjar arpulai kapor bersedang kadai dadu kendai bejem step hadu arsiteng janmit ketiket pat kalong kumne kawai ketiket lai hajar tingka sirang yang wai kwai kebamut lai hajar tingka ki price ru ilong kebabas haka jingpet kejonga lada pikwa banlang menikong pin yo hadu sanlak but bon kine ki price ki balong compare ba kita ki price kide ben yo dah kali bar balai basau basan bahan riu un yo be dah kali kaliru ke bebas ba ke badang thamai ka alto brand ka alto keten ryngkat bat kepisa ryngkat bat kepisa ru paralok dang yo bat kali yo bat pisa sabishar himapi kelong kumno saya pai himapi ka internet ne kami internet kita price ki balai bu ang tei tangba ka dei shadu shajan tehel sha is jan tehel lada pikwa kali te paralok lada kabha kano sip ku jong pi subha lek bat insawan ra ru ya kali nang tei sha ke jekai ke jong pi lada don ki paralok ki bakwa kali te hakane si kin sayo bai kali ladan kali hadu san teli te kawai nagite kin sayo ra bai ika kali banalor kate ke jing khwai ke jing Yakob khwai doka insadon ru sakawai ke jing ialehkai logidro nakabenta ka ne ka logidro ngadapait mga kalong ke babas ba katiket kalong laispa lada pitit kawai lada pitit arteli insayo hakador sanspa sapai himapi nalor gide ki price hakalogidro kalogidro imat hakabaningkong pin yo da kaboi kali padang best ba kata kikot kisla kiong bakadang biang pat kibar balai basausan mat kin sayo I da kapisa kublai shibon paralok sai syampat yepi hakwai singi pat hakwai kapor yakarpa yepi papin sungom ha share like but subscribe kublai shibon paralok